Nedim, Arom, koji je bilo nas 10.000. 10.000 nas bilo možda. U baklava šopu, to se zove baklava šop, mi smo nođe sedli u baklave, znaš, Marice. Da. Sebi ja bati, ma ništa Luks, evo gledam ovih što botuju, buraz, moj kten će ja botovat. I Serbijan te kasnije svan live prelija došao oko 11, a mi smo tu već sjedli na ručnu, platili sve, razumiješ? I dolazi Serbijan i sad, pošto je konobar zna nas sve tamo, konobar, razumiješ? Zna i ko smo i šta smo, ono. I konobar rekao, eto kao, samo poslušite se, ono, uzimajte šta hoćete, pa kasnije sam reci šta ste uzeli plaću, razumiješ? Govori konobar. Jer ima posla, znači tu je puno bilo preko ljeta, krcato sve. Nas 10 došlo za uzem 100. Pusti provalči u momentu, a i ja vjerujem. I dolazi ti Serbijan kasniji sa tog One Life Rallija, razumiješ? Kasniji, gotovo kasniji. Dolazi brat s nekim lijekom, a isto baba od 60 godina. S lijekoma dolazi 2 kerse i nosi nešto lijekova, govori kičma me boli, kao klima me napuhala, ovo ono. I dolazi brat, sjeda i govori kao šta je ovo, gdje je konobar, ovo ono, znaš. I ja mu iz frižidera buraz vadim i sokove i cedevite, one, limun, sve mu dajem ja. Kaže on, hvala ti, a ne zna li ni ko smo ni šta smo. I mi svi ustajemo i daje meni Serbijan 100 maraka. Ja gledam u Serbijana, kaj evučka je plaće, kaj vidim sebi još 20 maraka. Ja gledam uliko, rekao, šta će meni, rekao, 20 maraka? Pa kaj, pa jesi mi ti dodavao kaj vodi ovo sve, rekao, jesam, rekao, ja rekao, nisam Kuba, rekao, ja sam sa vama. Joj, Serbijan ste sjebom bio. Jel moguće, zašto tad nisi bio popularan, ha? A ta sam bio retard.